Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Jantia Students Movement haka khat sautri ujemang arjar arpo kalarai bentau da rensan ni ka page haka sla Facebook komsi benta ban pan jingkersyan na ki pat ba ka jela haka bai dai ba ka jingkersyan ya ka jing ajing menjur jong ka sor kar jela ban wanra eu dewyong na ka jela Assam syaki karkhana ki badan ha East Jantia Hills District ka sengkala syemi ni karai haka jing lang ka blalong haka ni hi kasngi hadian mi ki pat ba ka East Jantia Hills District haka khatlai terung jumang arjar arpo kila mi pat ba syasrok ban persya yakni ka jingon rong jeng kitrok kit dewyong na bar ka jela halor kanong rem bakila banlong kinong wanra yaw knyang jingpang coronavirus ublasar kup ka klam haka perthai brokawe ina leng janga Jantia Student Movement central body iprem jor yaga sarkar jela ko elat yaw wanra yaw ni muyong na Assam hado East Jantia Hills District kajing le yang sarkar gamni da ta jor go ya ko ikhya yang kejela ro gawi na do Riboy District ter hado East Jantia Hills District wa hado kani ida TV wa ka sarkar jela mi go pentikna ya kitir gitar go kinu gibru yo ya kani kejut wa hiju ipor le ka sein da karpat go ya kinong ilam chnong kam tan do Riboy hado East Jantia Hills District wa mau ilat ki ya kini gitrok wa yengi charut surok kam tam harut national highway wa yo khnang wa ye weda now new kejut COVID-19 go wan hapo ka jela ki yong i kani ga organizing department ke yong ni da ragi wa u pen yo chakipai ba lene u media wa di press ukur padi ya gini ginong mikmat ki yong i wasnya ba mino na gani ga sarkar MDA lada phidang MKam hi mesti mengkawi ne ba ga jing chong chuki ki yong pi tu to mto da ka bor yong pi to da ka bor ki yong i ko wai song pai ba lene da ka wud yong pai ba chong pi tu da gani ga sarkar kamu yu ka te ka mem di pen MKam ya ka te ka demokrasi wah ke state bat ke country yong i bakat kini ke jing persa daduk senjuk rong ba chnong daduk ki sing halang per po izentia msnga u sarkar jimud uni u chief minister burom yong i udah tekhanyu ya ka ain yong ka demokrasi country ke yong i ene te daw nga kerpat ya kipai ba wah hagani ke singi udah pelai ya gani ka wos ya gani ka vote pool ke yong i aka page yong ka Jantia Student Movement Eastern Region wasnya ba vote yes ladapi yes lene no ladapi kerchan ya gani ga penhiar juki ya gani gi MLA gi yong pi te press bottom yes ladapi kerchan pi te bu bai no te ne leng ga yong i uplai no ena dum step kama arsingi uyang ya kata resolve pi ha kanu ka no rim upi dang chania pi ya gani ga sarkar namo mchania de pi ma da dang chania just press no ela dum MD te sa press yes